Inshuti bavandimwe nongeye kubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu mpande zose z'igihugu ndetse n'iz'isi. Mukomeje kumva no gukurikirana radio Umukino TV. Uyu ni umwanya w'amakuru cyane cyane tugiye kwibanda avugwa muri transferi ku mugabane w'i Burayi. Izo nkuru ziragira ziti izo nkuru za transfer tugiye guhera kuri Arsenal irashaka kugurisha rutahizamu wayo Gabriel Martinelli kugira ngo ibone igishoro izakoresha yubaka ikipe bundi bushya. Naho Barcelona yiteguye kuganira n'ikipe iyo ari yo yose ishaka gusinyisha Dani Olmo kuri miliyoni 70 z'amayero. Nyuma yo kohereza ubusabe bwa miliyoni 40 Everton ikabwanga, Manchester United irifuza kohereza ubundi bwisumbuye kuri myugariro Gerard Brant White. Naho RB Leipzig irashaka kubaza Sunderland ibyo ishaka kugira ngo isinyishe Jobe Bellingham. Naho umutoza wa Bayer Leverkusen Xabi Alonso yamaze kumenyesha ubuyobozi bwe ko bugomba kumurekura akajya gutoza Real Madrid. Liverpool, Arsenal na Manchester City zose zihanganiye gusinyisha Rodrigo ufite agaciro karenga miliyoni 100 aho muri Real Madrid. Abatoza babiri Erik ten Hag na Cesco Fabregas, umwe muri bo niwe ugomba gusimbura Xabi Alonso uri hafi gusohoka muri Bayer Leverkusen. Naho Manchester City irashaka guha umushahara Trent Alexander-Arnold urenze uwo Real Madrid iri kumuha kugira ngo nayo imusinyishe ku buntu mu mpeshyi. Rutahizamu wa Manchester United Marcus Rashford uri gukinira Aston Villa ku ntizanyo yavuze ko yiteguye kugabanya umushahara ku kigero cyo hasi ariko akerekeza muri Barcelona. Liverpool yatangiye kureba ryiza Jeremy Frimpong wa Bayer Leverkusen ushobora kuboneka ku giciro cya miliyoni 30 z'amayero. Newcastle United yamaze guhitamo gusinyisha rutahizamu wa RB Leipzig Benjamin Sesko nk'umusimbura wa Alexander Isak ushobora gusohoka muri iyo kipe mu mpeshyi. Aston Villa yabwiye Chelsea na Arsenal ko ishaka gusinyisha Morgan Rodriguez igomba kuza yitwaje miliyoni 90 z'amayero zitavaho na rimwe. Umutoza mukuru wa Liverpool Arne Slot vuba arakorana inama n'abayobozi be kugira ngo bigire hamwe aho bazakura miliyoni 60 z'amayero bazakoresha basinyisha rutahizamu wa Marseille Mason Greenwood. Rutahizamu wa Wolves Mateus Kunya yasabye agenti we kutaganira n'izindi kipe zirimo Arsenal na Newcastle United kuko intego ye ari ukwerekeza muri Manchester United. Naho Chelsea yashyizeho igiciro cya miliyoni 200 kuri Enzo Fernandez. Real Madrid yamushakaga ihitigwa mu kantu. Arsenal na Liverpool zashaka gusinyisha Kevin De Bruyne wamaze gusezera muri Manchester City ariko ahita azihakanira azibwira ko atagishaka kuguma muri Premier League ukundi. Barcelona irashaka gusinyisha myugariro umwe hagati ya Denzel Dumfries wa Inter Milan cyangwa Jeremy Frimpong wa Bayer Leverkusen. Abo bose banganya igiciro mu makipe yabo, buri wese afite agaciro ka miliyoni 35.
Arsenal ashaka guha myugariro wayo William Saliba amasezerano mashya kugira ngo imurinde Real Madrid imuriho bubi. Arsenal, Manchester United na Chelsea zose zagaragaje ko ziteguye gutanga miliyoni 40 z'amayero. Bayer Leverkusen iri gushaka kuri rutahizamu wayo Patrick Schick. Umutoza mukuru wa Manchester City Pep Guardiola yabwiwe ko azahabwa amafaranga ashaka akongera kubaka Manchester City ityaye nk'urwembe. Chelsea na Liverpool ziri gucungana ijisho kurindi kugira ngo hatagira itanga indi gusinyisha Dean Hutchinson wa Bournemouth. Liverpool yashyizeho igiciro cya miliyoni 50 z'amayero ku ikipe ishaka gusinyisha Harvey Elliott. Juventus irashaka gusinyisha rutahizamu wa Manchester United Rasmus Højlund ariko ikamusinyisha nayo itanze Douglas Luiz. Manchester United ishobora kwanga Douglas Luiz ahubwo igasaba Dusan Vlahovic cyane ko nayo yigeze kugaragaza ko ishaka kumusinyisha. Mushaka kumusinyisha mukaba mukoze cyane rero ku makuru ya transfer, ariko mu tuntu n'utundi tukaba tugiye gusozereza ku nkuru y'akababaro yarayibaye muri Nyamasheke, aho hari inkuru igira iti umugore w'imyaka 51 yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo kwica umugabo w'imyaka 61 babanaga byemewe n'amategeko amukatishije nanjoro. Byabereye mu mudugudu wa Rubona, akagari ka Nyarusange, umurenge wa Kirimbi, akarere ka Nyamasheke kuwa 9 Gicurasi 2025. Umugabo yasabye umugore ko bajya gusarura ikawa, umugore yanga ko bajyana, avuga ko atagiye gukomeza kuvunikira abakeba be kuko yakekaga ko umugabo ahonga ishoreke amafaranga. Umugabo abonye yanze ahamagara undi mugore wo mu kagari ka Jarama, umurenge wa Gihombo uhana imbibi na Kirimbi, aza kumufasha kuzisarura agomba kumuhemba, ariko mu nshoreke umugore akeka n'uwahawe akazi akabamo. Saa 3 za mu gitondo rero umugore wa nyakwigendera yarahishije ibiryo abishyira umugabo, ariko ari mu buryo bwo kuneka ngo arebe niba koko bari gusarura kawa nk'umukozi n'umukoresha yahaye akazi, cyangwa bitwaza kawa bakabona umwanya wo gusambana. Yageze asanga rwahanye inkoyoyo, bari kwiha akabyizi, mbese ubwo muri make bari gusambana. Ashaka gukata uwo mugore, yicomora mu mugabo we aramucika, akata umugabo we amuca imitsi yo ku kizigira cy'akaboko, aguma iruhande agayagurika ataka, yanga kumutabara no kumutabariza, bituma atakaza amaraso menshi. Umugabo yaje kuzanzamuka agera ahari abaturage, bagerageza guhagarika amaraso, banamushyira kuri moto bamujyana ku kigo nderabuzima cya Karengera. Ahageze ahita ashiramo umwuka. Umugore wakurikiranaga hafi ibyari biri kuba ku mugabo we yabonye moto imujyanye kwa muganga, nawe ashaka uburyo agerayo. Umugabo ashiramo umwuka, nawe ahageze avuga ko ari we umwiyiciye n'impamvu amwishe. Muri icyo gitondo nibwo yahita agatabwa muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ko uyu mugore yahageze abaturage bagashaka kumugirira nabi kuko bari bamaze kumenya ibyo yakoze. Ubuyobozi bumucungira umutekano kugeza RIB na polisi bahageze bamuta muri yombi, ubwo akaba ari mu maboko ataraye. Umurambo wahise woherezwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma kugira ngo hakorwe raporo izifashishwa mu bugenzacyaha, naho umugore ajya gufungirwa kuri RIB station ya Kanjongo. Ati ntawungukira mu kwica uwo bashyingiranywe kuko nk'aba bari babyaranye abana 9 banuzukuruje, umugabo arishwe, umugore agiye gufungwa, abana bateragirane. Nubwo dutekereza ko abato bazagenda basanga abakuru babo bashatse, ariko ntibyari bikwiye.
Gitifu Habimana Innocent yihanganishije umuryango avuga ko ari inkuru ibabaje ku muryango no mu murenge, asaba abaturage kwirinda amakimbirane kuko byagaragaye ko wari umuryango usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo no gucana inyuma. Tukaba rero tubasozereje ku nkuru twari twabateguriye, tugira ngo mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro bya Radio Umukino TV bikomeze bibagereho, kandi mukomeza no kwiyumvira umunyamakuru wanyu alias Simir Dollar. Ciao ciao.